国际消息，咱要来看山陀儿风台外围环流，唔若影响咱台湾。30的时阵扫过菲律宾北部的岛屿，致使当地雨势规桶倒，甚至造成失电。目前当地已经甲村民疏开，学校嘛关起来，也那海路的运输嘛暂停啊。 山陀儿风台大风大雨侵袭菲律宾的贝伊罗克斯省，这个村做大水，有一寡所在水淹到腰这么悬，所有人员协助民众撤离。山陀儿风台30经过北部的巴陵东岛沿海海域，威力愈来愈强。As of 10 a.m. nga, ito ay nasa coastal waters ng Sabtang Islands sa may Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 175 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong isa na nga siyang super typhoon category. And then dahil mapupunta nga siya sa rugged terrain ng Taiwan， 山陀儿的威力和卡加沿线几600位村民自沿海地区一个容易受到大水侵袭的社区撤离，而且这个省一个停电。当局宣布北部几个省的各级学校30拢停课，伫岛顶头的厝的厝顶壁甲树仔，和风雨吹甲摇摇海海，大家拢伫咧厝内避风台，唔敢出门。 因为风正透，人要徛拢徛袂在。气象预报讲，所落来几天，巴丹群岛的萨布丹岛、巴布延群岛，一个贝伊罗克斯省这寡所在降雨量可能会超过200毫米。公视新闻吴文玲编辑。